Thali ke kharang he mo motel ma pa ala ma Hello, good morning. Rono lamsokhu ani katal vlog ke ani vlog no katche katal no tan ke subscribe khai ro bai di ke tini ni vlog ke no mami rok sungui sawa nai tongo ke nai tuni ni vlog je pa ya sak tabo ke Miya sak sungui tong man awara khiro hata jani belai ro motto ke Nirole mamai rok sungui sabai ka fuani sabai di comment khaiwi Miya friend boila to ko bo bai Miya sak khai sungui ro man ta Miya friend boila bai ke sa sin tak fuani ro hon dai ti ma sia ba noita baje tong ta ba bangu sare 10 tarok ma sia ni ha sungui ro gras nahi जे पैसा नहीं तो जिदो अनि वीडियो नो थाले के खरांग जाट जाजी थाले जख मम नरे थाले के खरांग हे मोसे मोतेल हा पाले माने तम दालार हाय रे रेंग जाय दिन ले दालार हाय रेंग जंग मनि को लाच मारो दस नक्स मनांग मा सालो ससी ले कोमका मा सिंग ता हंदो नि कागा नि लाइला मस पाइ के नि बसी Ulo komote fu. Ro de masa bailang sabai girale. Hai roke. Aja per masa ha. Ta bakhe dui bar masa nai. Thok thok. Momo ki sapai te fimene 18 bazar niye tabok bana sawa nai tong. Tamu so masa dere re ekdam khorang si tama ka bilang ko so yesa ko bilang kan niye. Nang to go bego Miya. Miya sunai mo se morong sini 50 taka angke moke boiler ro khar ni mo hige to mas songja boiler porsa songja boiler kotong hana mota boiler kotong mang khana moi sapa paire ro thogere re songja yang tongo Miya yani favorite Miya mo ha ta kana ke mo thapa suman ji do Miya no kang thapa sung jak ke pela ke thok jak haji mo to mo hanke bole te ni din ni mo suman ni to ang salo ke blog khai ni moi to mai as na be gera di moi to si ispas mai blog khai ni horong ke moi sungan ni porong ke moi to mai kha khai mani ke mo hanke bati ma mo sok khai mani ke tini ni blog ke pa le ni ke to no ka ham to ke no ambai an di ni mo bang de